Ande Masekai Inang Amang Kesa Gubeta pilih calon anggota DPRD Manggarai Ngasang Yohanes Ngarut Caleg Partai Demokrat nomor urut 4 Dapil Rahung Utara Ruteng Lelag pilih Yohanes Ngarut nomor urut 4 Partai Demokrat. Labado de calon DPRD di Tet Manggarai Yohanes Ngarut pilih tanau nukli te curut lorong li te tombon Yohanes Ngarut calon DPRD di Tet Manggarai Yohanes Ngarut Partai Demokrat nukli te curut lorong li te tombon Yohanes Ngarut di Rahong Utara Camas di Tebantang Otungeng bekir uteng nekang membahas aku bekir lelaki Yohanes Ngarut di Partai Demokrat nituk mangangasang usur nomor urutnya cekak nomor 4 Yohanes Ngarut ngasame Labado de calon DPRD di Tet Manggarai Yohanes Ngarut pilih tanau nukli te curug lorong li te tombon Yohanes Ngarut Labado de Yohanes Ngarut bali te panden pecing di tewa bekin ita pandedian nukli te curut lorong li te tombon Yohanes Ngarut di Partai Demokrat itu mangangasa usur nomor urut cekak nomor 4 pakah naik Yohanes Ngarut di Rahong Utara Camako Espantang di Bukti Cerutenge neki koe tungen neka koe bahas agu lelaki
pada pil tiga Pidili tego Tetili tego Yohanes Ngarut Pidili Den Rute ngagu lelake Neka koe behas Rahong utarae Sama koe sepantang Yohanes Ngarut Pidili Nomor urut 4 Cekade Partai Demokrat mangangasangi